Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Galacia, Kapitulo 6, versikulo 9. Isot gapo na adi tay kumamaoma nga agaramid iti nainbag, tadomteng to ti tiyempo nga agapit tayo no di tay maupay. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Oh, Jenny, simmangpat ka din ni Dadim. Itay pa asimangpat, mami. Nagdiretso iti study room. Isu apim manawak ijay, ta saan na kano akayat ti madisturbo. Jack man la nasiputan asimangpat ni Dadim. Saan nga rod nag-overtime? Inlak na matjeri daw ti study room. Taapay. Jack amukan kwa na, mami. Innak ayaban tamangan tayon. Ayabam dagiti kakabsat mo tamangan tayon. Lakay, lukatam da iti daw. Apay ayang agkulkulong ka dita. Lakay! Kaya't puti agmay sa. Mangan tayon. Itay pa'y anakaluto ak. Umaykan! Sapay sana sumungbat. Lakay, mangmangagnak ka de. Wan, umayak tulat tamangan, lumabisinak. Ala, sumaruno ka na dagos, Juan. Anya ayati parikot mo. Di ka pa'y nang rabiin. Kaya't punti aginan na. Diyak amo na anya ti mapaspasamakan ka. Hindi nakpakadanagan. Kumusta ti trabahom? Maturog takit din. Ison samutan ti permi apakais istri samday ta posisyon mo kas supervisor. Mami, in kami nag-eskwela kadagiti kakabsat ko. Ni Dadim ngay, saan na kayo nga itulod iya eskwelaan? Saan mo't nga agtagtagari, mami? Kan saan pa'y mo't nakasukat? Anya? Aglugan kami langan iti tricycle. Tani, maladaw kamin. O sige, tay nakasarita ni Daddy yo. Lakay, anya ti aramidem dito eh. Awan ka di planom asumbrag iti trabaho? Ay, Saan mo pa yan ana itulod dagiti ubing iti eskwelaan? pangasim mari. Tadinak pa'y lakasarsarita ita. Taapay, anya nga min ti problema. At aywan nak pa'y laang, mabalin. Anya, Baybay andak nga agmay sa. makalawasan asaan asimsimbrek iti trabaho na nilakay ko, nanang. Kaya't nati agmay-maysa. Kan saan pa yun amang mangan? Ne, anya ti mapaspasamak kan kwa nanukas ta. Diyak mo, nanang. Saan namot akayat nga ipudno kanyak? Saan nga tangad danadagsan aparikot na? Nalabit nga iti trabaho na, nanang. Anya nga taaya ti parikot na. Kat amok mo't anaragsak iti posisyon na ka-supervisor. 5 na taon tinapalabas, idi na i-promote ni Orlan. Adon tinaipundarmi, sipod na i-promote, nanang. Katuhan, nagbaliw ti kinarigat ti panagbiagyaw. Kompleto kayo itan iti appliances. Naipatarimaan nyo pa yan na itabalayaw. Kan addanlugan nyo. Mariribukan ka. Diyak amunoan niya ti aramida ka ni Orlan. Mala, bayam ta dumag-asak to iti balayo anak ko. Kasaritak ni Orlan. Daddy, ipakitakan ka dagito'y grades ko. Amom, syakti ka nga tuwan iti science. Kita amo. Jenny, umadayo ka man pa'y kanyak. Daddy, Ni mamim ti pangipakitaam day ta grades mo. ang Kaya't ko ti agmay sa. Nawatam. Apay ako na mabinugkawan na ka ni Dadim. Anya tinaramid mo kankwana. kayat ko lang mat nga ipakita kan kwa na dagito'y na nga to a grades ko. Pasensya mo ni Dadim, ta problemado. Uray dagiti adding ko. Kabuteng damatan nga asit gan ni Daddy.
Apay ang nagbalbaliw mata ni Daddy. Jack amo, anak ko. Jack amo. Nanang, adda dita study room ni Orlan. Dita ti ayan na itagmalam. Mabalin ka di alukatam, takasaritak ti anak ko. Nakalak. Yung padasak nga ibaga, alukatan na. Ah. Orlan, lakay. Lukatam da ito'y ridaw. Tada dito'y ni Nanang. Kaya't nakaakasarita. Pag-uwida mo. Anya ti umay na aramidan dito eh. Orlan, anak ko, umay ka kasarita. Anya ayati parikot mo. Ta saan ka kanumutan asumsumrak iti trabaho. Awan problema. Iso pumanaw kayon. Nangagyo, Nanang. Ay, anya ti mapaspasamak iti anak ko. Pasensya kan pare. Tay may kadinanon dito'y balayo. Awan ang yaman na, Mare. Kat, kumusta ni Pare Orlan? Isungarod nga umay ko damagan kan ka. Tani, saan mo tin asumsumrak iti trabaho na? Kan agkulkulong laangan ijay silid. Saan na pa'y akayat timangan? Ay, kunakon kat. Dakal at talaga ti epekto kan kwa na, ti pan naka-terminate na iti trabaho na. Terminate? Na-terminate nilakay ko iti trabaho? Day tati agpaiso, Mare. Nadoktaran ti kumpanya, nakadispal ko iti dakal agatad. Saan? Saan ang maaramid nilakay ko dahita? Amo, kumare. Amo ka na saya tao ni Pare Orlan. Ngam, adda ngamin ebidensya nga igam ti accounting department. Anya? Imbaglangan taterminate laeng. Saan da nga indatagan iti kaso? Apay addi mo man lang imbagmagakanyak nga inikat na kagayam iti trabaho mo, Orlan. Nagkulkulong ka laangan diti balay. Kan pasaray saan na kami nakasarsarita. Sana rumbang amairaman kayo dito aparikot ko. Kita man ti epekto na kan kaday ta aparikot. Kimutong ka na. Saan man akaya ti makisarita iti ure asino? Anya ti kayat mong aramidak. Awanan trabaho. Ken naperdin tinagan ko. Awanan ti agtalagpay kanyak. Pati gagayem ko. Napukaw damatan. Awanan sir-serbik at tao, Mare. Dayta ngamin bagim ti pampanunutam. Kasano kami a pamilyam? Dagiti anak mo. Mariribu ka na una yan. Nabambanugan ti panunot ko. Nagdinamag gaya man dito'y lugar tayo. Tinapasamakin ni Orlan iti trabaho na. Wananang. Tunggal masabat ko at tao. Isulatan ti damagan da kanyak. Pampanunutan dan at dakas at tao ni Orlan. Kaasimat ti anak ko. Agsasaro noon dagiti agsangpot a bills mi, Nanang. Diyak amo no sa dino ti pangalahak iti pagbayad ko kaday gitsahi. Dadala ko mama itulong ko anak ko. Bakit akmat ngamin? Amok, Nanang. Naskan nga agbalinak anatib kar iti da ito apan nubok adimtang iti biyag mi. Wan, patib karam ti pakinakam mo anak ko. Ado dagiti anak yu kin ni Orlan na naska na soportaram. Ngamjak amo no niya ti aramida ka ni Orlan, Nanang. Tsaka mo. Mami, ibagbaga dagiti kakabsat ko nga agsangsangit ka kano. Awanan ni Daddy yo. Nakita kano dagiti kaaruba. Nga adda imat na abag. Inala na, nagitibadbado na. Sa dino ti papanan na. Tsaka mo, anak ko. Pangbirukan tayo ngay kankwana, Mami. Tsaka mo, anak ko. Mami, pudno ka di timangmangag ko ngay istoryaan dagiti tao. Nagtakaw ni Daddy iti opisina da. Iso nga inikat da iti trabaho na. Saan ang maaramid dayta ni Daddy? Saan apod no dayta? Kat pangaasim ko mga anak ko. Agadal ka analaing.
Saan ka kumaapa-apekto kadagita amang mangeg mo? Mare, Oh, si kamot gayam pare. naggapuak ti ta opisina. Nakita ka magmag na dito igi ti kalsada. Sapay agar arbis. Umay ka naglugan, ta itulod ka ni Jibalayo. Wan man, tani, nabasa akon. Ket, naggapuam ngay. Dita police station. Napan ko in-report ni kumparem. Anya? Tapay. Anya tinapasamak. Pimanaw inibay na minsan nga daw. Saanin ang nagaw-awid aging kaita. Sapay mapan ko kumakasarita. Siyak ita ti kasapulan nga trabaho. At ka ti amom amabalin ko asarkan. Isu akayat ko akasarita ni Pare Orlan. Tadabakan ti EJ Factoria pagtrabahuan ni misis ko. Ngamawan mo't. Siyak pa'y laang man ti isarak mo. Ay katuna. Awan apulos kwartami ita. Ay, nasaya at laangan ta nagkita tamare. Sige, di ka madanagan. Tulungan da ka. Lola, makatawanan asaan ang nagaw-awid ni Daddy. Mailiw kamin kada ading ko. Amok day ta, amok. Awan mo ti makamo iti ayan na. Berberukan mo dagiti kakabsat na. Kanda dumapay akakabagyan tayo. Saan dalat asar dengan ngay karkararagan. Asapay kumata ag sublin kada kayo ni Daddy yo. Wen Lola, day dati kanayon nga ikarkararag mi kada mami. Oray ka sa tirigat ko, nanang. Maisakad ko lat dagiti anak ko. Nga oray awan ni Orlan. Day dati pagbilibakan ka anak ko. Tauray awan ni Orlan. Kabaalam ti tumakder kas inakan ama kadakwada. Ngam ti pagladlading itak unay. Awanan ti oras ko amang biro kan ni Orlan. Diyak amuno kasanon ti kasasaat kan kabibiyag na ita. Adda kaas iti Diyos. Saan kalata mapukawan itinamnama? Uwan, nanang. Mamati ak nga agsublintumot laeng iti sibayo ni Orlan. Mami, itay pa'y nga agriring day to'y cellphone mo. Kasta ka di. Ay, busy ak ngamin dito'y lablabaak. Oh, day to'y cellphone mo. Di katrabahuan ni dadim dahi ti umawawag. Hello, pare. Hello, Mare. Maipapan ka ni Pare Orlan ti bagakan ka. Anya dahi ta? Adda nakakita kan kuana jay syudad nga agkatang-katang. Anya? Adda nakakita kan kuana kat in report da iti pulis. Adda ita iti police station. Mapang kay jay Mare. Uwan, katagya manak. Mapana kadagos ija ay. Ipaagas ko ni Orlan, nanang. Nabayag kanugayam nga agkatang-katang. Adayuti nakadandanunan na. Ay, adyan tinapaspasama kiti anak ko. Isumat lang ti balakad kanyak tinakasarita ka pulis. Maagasan ni Orlan, nanang. Iso saan tayo kanung agladingi. Maasya na lang amin kan ko anak ko. Maasya na kiti asawa. Lola, pudno ka di ayawidan ni Mami ni Daddy? Wan apo. Iso asyak payla ang timbaw ni Mami yaw amang kadwa kada kayo dito'y balayaw.
Excited ako na makakita ka ni Daddy. Isong aglinis kami. Kan agdekorasyon kami, Lola. Da kayo man, apo. At dapay ang inaramid mi, ako nana. Welcome home, Daddy. Ay kat tumulong akmat nga rod nga aglinis dito. Kan agdekorasyon, apo. Sige, Lola. Balasan ka na talaga, Jenny. Ay nasaan kan amaawit akas idi. Ala ni Daddy. Talaga matabalasang akon. Oh, umay kayon. Intay mga nun, nakasaganan ti taraon. Ay, talaga mabisina ko na. Namiss ko dagiti luto di mami. Intay nga rod manganan Italaang agkita ta, pare. Ay, uwan nga rod pare. Ket, kumusta ka itan? Anya ti planom? Ibagam, tabarang makatulong ka. Agnegosyo aklangan pare. Sa bagay, hindi pa'y labaruta, nalaing kan iti komersyo. Agyaman ang iti panang tulong mo iti pamilyak. Imbaglakid din tadda kayo kun ni kumari anang tultulong iti asawak tapno makapagtrabaho. Ay na pare, basit laba nagdayta. Pare, utang ko na imbaganakam daytakan ka. Tinapatag, nagsublikan iti sigud asika. Nalibtak, nagagat kan responsable a tao. Agyaman ang iti panagtalak mo kanyak pare. Planok mo't ti agrisign ni Jay kumpanya. Agbirbirok da iti pakaperdyan ti empleyado da. Isu amamati akitan pare. Nga inosente ka, kan awan aramid mo adakas. Oh, mami, nakatakder ka mo't dita. Ha, Kunak man no itulod mo dagiti ubing iti eskwilahan. Umay kan tumot la itulod iti opisina yo. sige. Kasla na unag ti pampanunutom Saan? Maragsakan aglaang lakay. Tanagsublihin ti sikod, aragsak ti pamilya tayo. Gapo iti tulong ti Diyos, ana marswa bakit? Dakkel ti na itulong ti pamati tayo kuni Apo Diyos. Nga iso ti saan asimardeng anang tartarabay kada tayo. Pudno day ta, lakay. Daddy, maladaw kamin. Intayon. Pukpuk kawanda ko nagitubing. Ala, ingka nga minon, lakay. No agtalinaed ti panagtalak tayo iti Diyos, saan tulat ta ang mapukaw ti bendisyon na kada tayo. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.